बेलेगे हामबाय सिनी मीडिया फ्रेम रखनो जतनो खुलुमखा तिनी सिंगरो इस्ट तेलेमारा डिविजनल कमिटी नि बिसिंगति खाइ तिनी सिंगरो काइसा प्रेस मीट मा आसोखा तिनरो प्रेस मीट आसोकना जागो मानजाखा सिनी इस्ट तेलेमारा डिविजन नि असिस्टेंट सेक्रेटारी बरनगन कर्ममणि देबबर्मा yang tongu organizing secretary borongganang Chandramani Debborma teisini division ni Adam borongganang Satish Debborma tini singoro press meet ma khaimani khamoi thangnai 31 tarigo je Mongya kami RD block ni bisingo khobjak nonasora DC village ni je area go je panchayat dalam tanga ni bangai orka kisuta samung solejak samung solegei tongu जों खोनाखा प्राय 25 लक्षनि सामु होनै खोनागो ब्लक नि थ्रप थेके चले जाग आबो सामु इनके उ जरागो जे सामु चलै तंमा जरागो किसु सरायरक थाङै आबो जे सामु चले मानो उस्तप खलायदि होनै जे थाङै माना खायखा होनै जों खोनागो ते माना खलायना जागो रां प्राय 2 लक्ष टाका रां मारनाय होनै जे दाबि खायखा बरक इनके दाबि खलायमानि बिसिंगो जों ते खानामखा जे JCB driver je Prasanjit das no hungki tungki laikafu mane tinin bisingo ni rang royangke nungni ni malphungno soksairnai nono yakung sbai toknai bonai toknai hujagai kirigai bo 31 tarik ni horo bo kifili phaimani bisingo lamango prai 200 foot ni je tolago boni malphung sohok lagi bo klai thangkha klai thamani bisingo o jagon moni lagma arikha abo blekhe dukhoni byapar blekhe pharma singsa o gothna bono tei miya 1 tarik November 2021 11 maharani pur ni je EDC ni ngai je thangnai election o batainai boron ganang EMKamal koloi o gothna no tei sini IPFT no koksil sakha IPFT ro je tipramo thani mungnagai o rang santhaigo jorito tong honi je bos hamani abo blekene lasima singsa abo boni kok abo blekene tama honai saya hainbangai जों ono kok phirogo IPFT rok jokhonte 2018 go সরকার ফাইমানি পরে IPFT তেলেমারা ডিভিশনাল কমিটি তরফ থেকে একটা জাগোনো কন্টেনার ono rang samani করে কাইসা জাগোনো জবরদস্তি খাইগে রাং দেখनै সামানি করে sebu saya haisi sagani bu sujoroya chini oro yud IPFT srai rok tongu abarno bu जों sujoroya sangani bangai awai ke elkani hamkhraini bangai जों samsole roi tongu je kuno sam usab khangke जों abono thangai जों jasai khaige जों khosnago abo bahai ke ustab amharge जों jasai nagai जों samsole roi tongu जों kuno dino जों amhai elkani hamkhraini bangai bada sisi जों khaya gahaini bangai je chini komal koloi je ukok samono boni kok samani abono uidro khai naga ningthung abo boni kok mahai samani blekhine chaya gahaini bangai je komal koloi je omahai je kok samani o jago sing kisa chini IPFT trop theke sing wan sogoi managu je bo kisu jubok rokno bo phai mahai bising teisu chokranto khlaigai ba je kuno samrogo rang sangani rok omahai rok abo ichha khaigangke bo nije sobodu jorito tongmano omhaike जों wansogu hainmangi bo jorito tongmani bangaino o kok sakana hne जों wansogu inge tabok je nuna surani je gotnangmani o jago bo haino komal koloi tongoi mano bisingti khlaige जों khanaka je association committee khajak hne जों khanago o association committee rok borono thangai o rangno 2 lakh taka rang masa 2 lakh taka rang dabi khai hne जों khanago gabo to जों sai जों konda ni khokti bo जों khanaka abo tipramo tharo phai rang sa phai ba bro abo to जों saya IPFT rok saya abo to direct libabe ni contractor bon sai tong khwan sana tipramo thani kisu borok phai ro जों hungki dungi ro phai rang sa phai bas potro potika bo जों khana kha nukha abo kisu neta tipramo thani neta leader rok bum kasai phai tong abo to borok de khai abo to sai maiya haifun je social media go je kisu channel go जों nukbani ke tipramo thani kisu neta roni bum kasai phai tong ba जों newspaper go nugui tong abo to lokorok joton saiman haisi gahain bangai or jago IPFT rok je thangai oro tipramo thani mungnagai oro tatal hake samani ke abo belaikhine chaliya hain bangai dati o kok je samano uidro khai nagani unthum hnoi जों borong ganang komal koloni thani go जों request khai gahain bangai tekaisa ang sagani musugu
जेराव जागो IPFT तिप्रानि मथानि बुंनागै जे महायगे सामखाय जे कक सामानि आबो जों लोकरक जतन सायमानो आबो ब बरक ब पार्टी ब बदल ताताल कबै जतन सायमानो जों ताबो प्राय जागो जों ससियेल मिडिया रावो जों नुबै दङ CPN रक बा तिप्रा मथानि मुंनागै सामखायो बा तिप्रा मथारक CPN बो मुंनागै सामखायो आबो तो IPFT कक साय हायसि आबो बरनि बदलनि बिसिङावनो जों खानाङै दङ जों थांनाय किसु दिनो बा किसु सालो जों खानाखा जे सिनि बरन गोनां EM चित्तरन्जन देबबर्मा बनिजेसो साय दङ सिनि तिप्रा मथागो CPN रक कपलङै फाय दङ आबो तिप्रानि मथानिबो मुंनागै सामंताङै दङ आबो जों तिप्रा मथारक जतनो सियान tonga नांनाय होस tonga नांनाय आबो बनिजेसो साय दङ आबो तो जों साया IPFT रक साया गाहायनि बाङै जों आबो न जे बरनि कक जे सामानि आबो पुरापुरिनो ब्लेकखिनो चालिया गाहायनि बाङै उ ककनो उइद्र खाय नागानि उंथु होनै जों कमल कलेजनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो।